إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث كامر المؤمنين قال قبل بفاوى الإمام البخاري قال قفان الأدب المفرد مهار أول من كيوم مدني باب ما يقول إذا أصبح هندنو كيان ذكره. الإمام البخاري متانغامي باب جنوا فموني دوس بشموغا الله هدم كرما إشارة كرو هدنا هبيرو ذكرتا متا جنوا هنونكو هنمس على دوس بشموغا mi hendunuge wagutuge muhimmukam hendunu wagutu Allah dhikru kurumge muhimmukam bayan kuru egotum kalege fana asmitange wahangen nawafan rasulullah hadis koraba fani burika li ummati fi bukuriha mi ummatuga hendunuge wagutuge wani barakai lebe ebima insana ilmari bidalwani miha hendunu wara muralidama ekkom hinduno koffiya denma duwas ekkon ena moraliwane bayge mer vidalbe ena hinduno ge wagotaki ei e duwa hoge zuwan kame hinduno ge wagote ei zuwan kam emme zuwan garuga emme ragala kandata mi kor hame gotta duwa habbana mi kom gawanama duwa hoge zuwan duwas nuata zuwan wagotaki ei hinduno fahata damaraka dendan nihal swar baliwan एक कंतत्तोगा मेहमला मिहादा आणि दशा एमा मी दुआलुगे वगुतु वरा मुहिम एहम ए वगुतु ए फेशुम ए वरा मुहिम कमें अल्लाह हदुमा कुरम फेशुम ए एकम बया कुरमट्टका अस्लमितागा गेन्नवाफणी मी बाव आमी हारो मी हकु एनागे हिंदुनबा तांकोले कोरिन निदागे निदि फिलागे फतिस नमाद देवे गोता मी हकु मिसाल तजुर्बा गोल्ले सिंगेने तफात कुरिन हेलागे गेम बुलूकोगे तोहारत मतीगा फतिस नमादुगे जमात एहु सुन्ने कोगे नोता मिस्कितुगा कुरागो तनस मिस्कितुगे कुरी सफां आस एना हिंदुनुगे फतिस नमादु कोल्लाफा ए फतिस नमाद फहु हिंदुनुगे जिकुरता कोल्लीमा तफातु कमेगेना फिन्ना एमा ए वगुतुगे जिकुरु ए वरम मुहिम एम हिंदुनुगे जिकुरु ورب مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال الإمام البخاري مباب قلنا فمني هندون واحد كياني كي كيكن هندون واحد كيا دوا نقولون كلام فان مثال رواق ربا فام حديث وسول رواق فمني أبو هريرة كلفان بدار النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال هندون واحد مفدين كيوبي أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا أنت وإليه النشور. أهرم الله هندون كرفيم أدي أمها بركة مسيداها ملك وجه والحمد كله لله ورها حمد بني الله شيء لا شريك له لا إله إلا هو إله الشريك كنوي أدي إله من حقه ملكم بإله كنوي وإليه النشور أدي أمري رجوعهم वनी अल्लाह एवरे रुजू अबु वनी अल्लाह के हजरत शे माने कि एना हजरत शे आलम दिरुगमती मारूफ आलम दिरुगमती अल्लाह के हजरत शे वइदा अमसा क़ाल अलिफ हवीर वजह में फदइन किया है अमसैना व अंसल मुल्क लिल्लाह हरबन हवीर कफी व अदि बिहा बिरकम बस इलाह अली बडिगन्ना वतुवा हवीर वजह वल हम्द कुल्लुहु लिल्लाह أدي إمها حمد بني الله شيء لا شريك له إله من بسباير يكونوه لا إله إلا الله إله في واحد يكون إله يكونوه وإليه المصير الرجوع ومروة يومني إله حضرة شيء
mi lafzu al-imam muslim ga sahih ga aisave mi lafzu ga kudawareke dhaif kame waqam ga ilmer midana lafz ham ennamas mi riwayat imam muslim ga riwayat ga aisavani ekle faange mi dua hiduna hawerge dua aisavani asbahna wa asbaha al-mulku lillah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير مي عبارة الإمام مسلم के रिवायत का ऐसा वे हम तक الإمام البخاري مي باب का مي حديث متا गनेव के बेनुमा की हिंदुनो ذिकुरुम हिंदुनो फैशन के मुहिम काम बयान करो हिंदुनो ذिकुरुम फैशन के मुहिम काम बयान करो कुरेश बोले मतलब मी रिवायत तफसील को सहा को ऐसवा रिवायत इमाम मुस्लिम के सहीह को ऐसवे रिवायत गानी अस्बहना व अस्बह الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير رب اسالك خير هذا اليوم ايغا इतरोगे ऐसवनी ए रब्बी اسالك خير هذا اليوم ए रब्बे बिना गजत निदुआ होगे हेयकन तद्देवंगे देवे माने की मियदुगा अल्लाह लेब्बी हुरिया हेयकम बेना देवंगे देवे وخير ما بعده أدميد فهوغا بس إلى مدبي إمها هيوكا مدبون يدمي وأعوذ بك من شر هذا اليوم مدوه كما إمها نباكا تتكون ركاتر كم يدمي وشر ما بعده أدمدوه فهم أن نباكا تتكون مسئب إله غزة ركاتر كم يدمي ربي أعوذ بك من العجز أي ربي إله غزة من نقلدن تركم ركاتر كم يدمي ومن كسل adi kannik kam rakkaatari kam edime mi gotan aisre den heduna habiru dikor gati be kon kiyan hama gotan midwa habiru bimas amsayna wa amsal mulku mi ibaratun kiyuma aisre ema mi riwayat ma muslim ga sahih ga bes eboin aisfa mi qoren sahha enamas degobes ibarata maana gotum balana ma sahha अमियार मी हदीस रसूल होगा यादी मी हिंदुन के दिकुरता होगा वाला मुहिम का मी दिकुरतम एगे मकाम होगा ए बुना इच्चे एगे के फहम में क्यों ए वाला मुहिम का में एगे मंफा एक में बड़ा कुरानी है मुड़ी मीहा के दिरुल में मसर कुरानी है ना बुना इच्चे ना एगे के ए में तो तदब्बर को विस्ना फिक्र को देखिए हिंदुना हबीर के दिकुरता है ये बता वाला मुहिम शऊर है एक को कीजिए hama ikani ena dulum ya ibarat ke kota kono ebuna ichaka visna fikuru qur'an e duata ena astu kienjiheni ena hitai salakam ni dua ga benani asbahna aharmen allah hedunu ko fiwe aharmen hedunu abuta baddaluje aharmen hedunu ga hulberna vejje gabrostan ga marufati bibaykan nota hedun viru marufati bibayno aharmen lang hedunu diritibba allah subhanahu wa taala minbar qurba fa harman gaburu ga holi berin gotuga nuwe eso baki rasulullah sallallahu hadis kurma fani hit qur'an me sege gotuga mi arme mi nidan idun ei margo me e maruga harme hagigi marko maruefa deminuti be harme hindunu ech ema harme hindunu kofi me mayitunne nune ema nabiy sallallahu alaihi wasallam mi marum hedun kofiya habir wedana kam intizam kora hadis karne hadis kora ba khoni tiba hedun kofiya habir wane kam intizam kora maru wedana adi habir kofiya hedun wane kam intizam kora maru wedana e intizar karone nukura nam tiyanga e hitta hena hedun wima ena allah khazum medan e allah hedun kofiya me have adi mare nowe diriti bibegi gotuga imeti aharmina heduna furiha masihata ilah debbin yumettaka salamataka aman kama mihuriha niumataka ek aharminan hedunu vicche allah ve niumettan haduma kura haru aharme e dua egota kiyan jihe ilah ge fadla banterikum wa asbaha mulku lillah adi emmeha verikame wani allah she ilah kan ekes baagarenno me verikam ge emmeha verikame hama ikani allah hashem hama ikani allah hashem migotan ana buna bununga ena iqrar evani allah subhanahu wa ta'ala ki ei huriha kamekke verifara
එහෙම එනගේ හුරිහා කමෙන් ඉලාහ වාලි හුරිහා කමෙන් අල්ලාහ වාලි හුරිහා කමෙන් තදබීර කුර්බානි ඉබයිලා එහෙම ඒ අල්ලාහ එන උන්න ගුළුම් Allah subhanahu wa ta'ala ina kankam wakil kurum mige terengana wa asbaha al-mulku li huriha wa likame pani Allah ina i'tiraf wani Allah re huriha barab pani huriha kame tadbir ko balahattawa huriha kame nimmawani Allah subhanahu wa ta'ala walhamdu kulluhu lillah huriha hamdu pani Allah माने की हुरिहा नियमत के एना लिबे एना हेदुनु कुरुंगे नियम मिसाल मरफवा बिहे को तुगनु लब्बा हेदुनु एबस नियमत फो इला हशे हुरिहा नियमत बनी फुरिहा मसिहतुगा ईमान कम गा हरबरे गोतुगा तिब्बा मी एना हेदुन को ने गुजे एना बा वाजिब वे अल्लाह सुब्हानहु व तआला शुक्र को मिता वल्हम्दु कुल्लुहु लिल्लाह हुरिहा हमद वाकी कम इस्तिस्ना को हुरिहा हमद फुरिहा मसिहतुगा सिहता आफियता अमान कमा रिज़्का फकीरे को तुगनु ले मी हुरिहा कम के हमद वनी Allah subhanahu wa ta'ala ena debi ima kam ge nemata qur'ana adi ege iturum hewlafa mihunge hew amal kurunge tawfiq debu mami huriha nemata ka ikkum ilah subhanahu wa ta'ala hamdu kurame den efo ena mi iqrar wani la sharika la ilahuge mi verikamuga evs bawariya kunate ilaha hamdu libuga adi evs faratak bawariya kurame माने कि है हुरिहा कमे कोद्दे पड़ी हुरिहा हमद बसवनी अल्लाह है इम्मेहा वरिकम बसवनी अल्लाह है एवस इचिंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बावरी वेगन नुवे एवस इचिंग इलाह सुब्हानहु व तआला बावरी वेगन नुवे हम बीमा अला मी अला अल्लाह गज़तुन्ने देनी इसका कमा अल्लाह गज़तुन्ने रकातिर का बस देनी इलाह गज़त एना भरोसा वे हम एकन इलाह एदेनी है कि गोतुले तिमन्न में वणी हुरिहा दाति कमका हुरिहा उंदगुतक कुन सलाम जुमा इब्र रुजू व आदेश तनवा फरात की इबैला है इफत शऊर का कि ला इलाहा इल्ला अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह अल्लाह min dunya fa mi iqrar wani ena la ilaha illa allah allah min haqq wa gin alakam wa ilaha kanwa kam tauhid ena akurani abadu me harabin tiben mejehni allah ekkawantkan aakokko Allah menwi haqq wa gin alakam wa ilaha kunwe khalqu qurba farataki hiye alakam haqwa farataki hiye ilaha menwi haqq wa gin alakam wa ilaha kanwa kam alu hekiwa me la ilaha illa allah हुरिहा कमे अल्लाह जब कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन एना हेंजन कोड़ी इतराफ वनी हुरिहा आहार मेंगे नमादा आहार मेंगे खतिलुमा आहार मेंगे दीरी हुरमा मारो हुरिहा च अल्लाह जब हुरिहा च अल्लाह एकवंत कोड़ी हुरिहा कमे मी अल्लाह जब ला शरीक इस बाब यकुन में अल्लाह मिकंत तववे बावरे में दिन हेंजन के जिक्र का इसवती व इलैहि नुशूर यहाँ आपने हिंदुना हाबिल ज़िक्र किया मन दायर फिरना नमी देबा भाई लफ्ज़ तो का ऐसा नहीं हिंदुनु के लफ्ज़ का ऐसा नहीं व इलैहि नुशूर हाबिल के लफ्ज़ का ऐसा नहीं व इलैहि मसीर मी गए भाई पर बोलो हिकमत व इलैहि नुशूर नोता नुशूर की ऐ अलुन दिरुफु मरु मफहु अलुन दिरुफु मी इंसाना मी मरवा हकीकतुगा इंसाना मी निंजकी मी एनागे मारे कुड़ा मारे मिकियनी इंसाना गे मिनिदुमा एना हिंदुनु तेदुवा गडीगा ए हदा कोद्दनी एना मरुम फादम दिरुबा एमे मिकियनी वइले नशो कि कुरान अल्लाह वही कर बने सुम्मा अमादहु फअकबरा इंतिबा में मरेवा मरो फकबर तकशदा सुम्मा इदा शाआ अंशरा दिन अल्लाह इरादा करबीमा अलुंदिरुबे hama egota ena hada ko deni marumafo alundirubbe ema ninja kimi kuda mare eme ana henduno hena fas mikeni alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana hamduhu li aharama dirubbi faratash aharama marumafo ema mi ninja kimi kuda mare ena hada ko deni ena alundirubbe eme henduno ge zikru ga mikeni wa ilayhi nushur alun diruvumani ilaha zatash marumafo alun diruvumani ilaha hadras ema mi zikru henduna mi lafzu aun ei waram munasabu kame
wara munasaba sawbaki mi ninjaki mi mare kuda mare e marugum enagi hada koddeni ena Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata qiyam duhga maru nafu alun tedwa e haduma kuranji Allah wa ruju awanji ena egota shuur kurabin jihen mi ninjafo armen mi tedumaki madama Allah hazrata ena ekuri kantattaka ena ekuri amaltam hoshele duwahattaka rujuwa kurave duwah onnakam ena hanko wa ilayhi nushur ehga sabang egmacc tartib egmanna ena kantatta ena islah kurma azum kur uriha kamek kurias komme kamek kurias liubba kama uriha kamek Allah subhanahu wa ta'ala qiyamat doga ena zimmadar kurwa mata kantatta ena jawab do ena kantatta age jaza heyo jaza nuba jaza de ena aluddiru ma kam ena shuur kurma ena waragina kan kama de tere bisnan jeheka ehma wa ilayhi an-nushur ila hazrat shay endburi dium mani ehme bayege natija kavani eduhoge ena kantattam islawa ena me bisnan adun dirum muge bota Allah wa ilayhi an-nushur ila hazrat shay endburi rujugo mani alun dirum afo ehme natija kavani eduhoge kantattam islah kurumge azum ena bore edo kantattam islah kurumge azum ebahore hama egotan haviruga mikiyani wa ilayhi masir marube diyummani ilaha zadash embri ruja marube diyummani ilaha hadratashe esawmaki harmen hedum vejjiya haviru vejjiyana harmen mi den itura mi nidam vejje ninjaki mi kuda mare ebima harmen ikkala nidam obata asebe kaaribe harmen amaru handuma kodde Allah subhanahu wa ta'ala ga gautam marvedane baik emme habiru galiga mikeni wa ilayhi al-masir marvediyum mani ala hazatash marvediyum mani ilahuge hadatash ebima nabiy sallallahu alaihi wasallam kale faana regaluga nida ala wadagen fa mifaden kiya kam gaisare Allahumma qini adhaba yawm tab'athu ibadak Allah marhada kudde kambe ninjaki ehme ilah subhanahu wa ta'ala hadatu ka dua karni ya Allah ibe ilah alum dirubba aduhu ke adab mera salam kurabbashi ikale fan nidi kurabba mara wadak kiwa dua ge gotu kaiswe hame gotu kale fan nidayur kiwa kam gawe bismika Allahumma wada'tu jambi Allah ke ismu ke barakatum mera ge alika hijassame babame وبك أرفعه هذه الإله إبيله هذا إبيله عندك أفلك مثلا مانك إبيله عندك وشونني تدوني إن أمسكت نفسي فرحا إبيله ميراج نفسه من نديك ترى مارو بزافنا نفس الرحم كرباشية وإن أرسلتها فاحفظها هذه إبيله ninjaffahu ekuda maraffahuga alum yambare derigoni hege gotugat dunia formaafkam gawana fahfadha ay nafsu rakatal gotte kunash tahfadhu bihi ibadaka as-salih bayna salih alunge rakatal kurabba fade ema mihuriha kame mi regandoge aharben nida nidum mi hadan koddeni marwana ehme habiruga mikene wa ilayhi masir maruge dium mani Allahuge hadrashe ilahuge hadratashe ilahuge hadrashe hebima mi awmenge maru hada kodde kamenne ema mi kalima wa ilayhi masir mi waragina dorutaken ena eba hulwade enage kantatta islah kurma ena kantatta islah kurma ema mi wahabuga induna hawiruga aisahuri dikurtahuga huri bata ege shuura ekko kima aswege manfa godan edwanga ena Quran ema mi duataka kima wara muhimmu kame edwatan aissa huri ibaratahuga ibna echka detere bisnata ta tadabburu kot ammalu kogen kiyum ena ekantattaka e aissa huri ibaratahuga e Allah gazata ena e mukhatab kura echka detere bisna fikr ko kima dik ena hayatan ege badalta annatam fenegenda adin efal imam al-bukhari turbab gennawani bab man da'a fi ghayrihi min ad-du'a minum du'a kiyum nangalba amhar al-imam al-bukhari mitaba mi
babuka mi dhikru furtama gennawa famati hendunuga dhikrum feshon efo gennawa famati wardu fawadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabit way kalefan kurfatu miha bayan mi kurabani nabiya garin sunnatun ibaratun sabit wefa netas dua kurvidane dua ki bi minun dua tabis kurvidane e insana ena antattaka e dimawa komme kame Allah ko zatu badanna ane ki komme by far mihunnan ufedi fawa shubhe ki nota visne fonnani dua koran jehene sunnat ga isori chekan sunnatu ga isori chekan mita Imam Bukhari bayan kodde mabbenwani dua ki ei huloi fawaich dua ena kurvidane wartuge maiswa dua nunas Allah kasatun ena dunia akhiratu ke kantattakan edi dua kurvidane adi hasakom ena dimawa kan kamuga sida dhikure fade nuata dua hunduwa hakkiye dua gotan nunas detele kun ena dimawa kan tattakan ena dua kuran jike kam baya kurmattaka misalaka dua ge mi kan tattaki war hulwale fuach misalaka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar amin marke salame ko dunya akhiratu ge heyo kan te kun edi Allah azatuga dua ko mi fada dua tan nota minum sena dunya akhiratu ge faida taka ena mitte dua kurma ki ei uddaka mekkam bayan kurmattaka al imam al bukhari mitanga mi babu gennawafa miwani Ema mi dua ta misalaka awmen ge kantat takuga induna habirus dikur ko mitibi dikur taka ji ko gen mihori hurefaas misalaka ena ge dirulwa kame misalaka dima vejje hidikka ena dua kuribita ena ge beenwa kamaka dua kuribita mikam dalil ganne wattaka imam bukhari ge nawafani abu hurairah radhiyallahu anhu gari riwayat ba riwayate kele ge faano idal bani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korbe innal karim ibn al karim yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim khalil ar-rahman ta'ala tabaraka wa ta'ala hamaka shawaram dirati alage dirati dariye nikota kos dirati alage dirati alage dariye ekale bekala ki yusuf bin माय बेगम मालके फिरिहिंदर एबे कने की ए यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम खलील रहमान तबारक व तआला यूसुफ अलैहि सलाम की याकूब के फान की इसहाक अलैहि सलाम की इब्राहिम अलैहि सलाम बदर करे इब्राहिम अलैहि सलाम के खलील रहमान के दर करे قال एकले फाना बहे बतन रसूल हदीस पर बनी قال रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Rasulullah hadis karabe law labistu fi sijin ma labitha Yusuf thumma ja'ani ad-da'i la ahbabtu idh ja'a ar-rasul faqala irji' ila rabbika was'al ma balu an-nisbati allati qatta'na aydiyahum amitanga Rasulullah hadis karaba fa mani kani fanu ketteri kam baya Yusuf alayhi salam ge ketteri kam baya karaba ekale fan mi hadis karabani كيف حديث قرباني لو لبثت في السجن ومن يوسف عليه السلام كلي فان عزيز के गानो वरुगा ए दिमाग में कमे दिमाग मफरह अजीज इमरात अजीज के आंग है नो अभी कबलो ना ए दिमाग में कमे दिमाग मफरहगा मी मसला गा कलि फान जलम मिले कुरान कहती बिदअ सिनीन काय गण का 12 नोता 13 नोता 11 नोता 12 13 वरकन आहार जलगवते अभी ऐसा हज करा मनी लव लबिस्तु फी सिजन तिमन कले फानो जलुगा ओन्नन जहन्नम जलुगा ओन्नन जहन्नम मा लबिथ यूसुफ के फाने ओ नबी वाला 13 12 12 जलुगा ओन्नन जहन्नम थुम्म जान दाई दिन एक गोवाला मी हम तिमन कले फान कर है आमा तिमन कले फान कर माने की जलन नेरोगे खबर दिन मा गोवाला मी आमा ला अजबtu तिमन कले फान इजाबत कले फान का है गन दुहो जलुगन हुन्ना का केते नुरी है माने की एकने फान बयान करते हैं यूसुफ ने फान केते का जिमन का फान नाम इजाबत नहीं है नुकुती है इच्छा रसूल खबर दे फरात नाना आए एकम को फकाला
ekam Yusuf alayhis salam ben nabi irji' ila rabbika kalege feriyage ka etash fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydihim ena suwal kurashe mi ingili takkana gindi amhen tab halata amid suwal kurashe egota අවස්සනවාල ෆජර නුකුන්නාගේ කල්පන් නෝනේ එහා කෙද්දරි බේකරක එයස්සනි වාගතකි කලිෆාන් බේනුමි කලිෆාන් ජලත් දෙමුනි මි මස්සනාගා එ මස්සනාගා කලිෆාන් ජලත් දෙමුනි එ මස්සනේ බරියෆාව මිහිකතුගේ බේනු වණි නුකුන්නා ජලුන් එක සාතම නුකුන්නා කන්නෝ කොම්මේ ඒනෝ බේනම කෙන්න බඩෝ එනමස් ජලුන් නුකුතුම خبر දෙන්නම් මි මීහක මි ෆොනවාලනි කොස්වාල කුරාෂේ මේ අන්හෙන තවගේ කන්තත්ත කාමෙද බයන් කොත් මම බේනවනේ එකලේ ෆානකි එකම බරිය ගාවේ කලේ බරිය මොෆෝගේ බේන මණි මුක විචාරන එහෙම එකලේ ෆාන එහා ගින දොස් බීරවස් එකෙද්දරිකම් ඉස්පරබේ මා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේ ෆානගේ කෙද්දරිකම් තාගමි බයාමි කුරබණි කිහිනෙක්ක කලේ ෆාන කෙද්දරිලි කෙත්තරේ වඩාගති එහෙම මේ හාත්සා මිහිගාදී යති කිත කුරාන අල්ලාහ් වයිකර රබ්බනි ෆලම්මා සමිഅත් බිමක්රිහින් අර්සලත් ඉලයිහින් ඉම්රාත් අසීස්ගේ අමිකමලම් යූසුෆ් අලයිහිස් සලාම් ආයකු එහිගාදී කම එහිගාදී වෆෝ එවාන් කරස්තේ ෆෙසුනීමා යූසුෆ් ගෆාන කන්තන්තන් මුරිගොයි පුනදින මට්ටකා මි එකලේ ගෆාන මි නෙරෙනි අම්හිනුත් තකෙක් ගාත එච්චෙක් කොෂම් වලිදී ෆෝට්ට දැන් කලේ ගෆාන එමි අන්හින උතව තෙර නිරුණීමා එකලේ ෆානු රීතිකම් ෆෙනෆා එමිහුගේ අයිත්තක් කොෂම් එමිහුගේ අයිත්තක් කොෂම් දැන් ඒ හිසාබම් අස්සු ඒ යූසුෆ් අලයිහිස් සලාම් ඒ මකාම පෙරග මි ජලද්දා මි කන්තත්තම් මි දිමාවේ එම යූසුෆ් අලයිහිස් සලාම්ගේ මි කෙත්තරකම් බයන් කරමට්ටක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මි වා කප්තා දිකර කරබි එකලේ ෆානුගේ කෙත්තරකමකි කෙත්තරකම හුරිහාවත්තර ජමායි ෆදල් ඒ ෆර්තම ෆාෆ කරමන් කෙත්තරේ එම කෙත්තරකම වෙන තින්කම ෆාෆන් කෙත්තරවම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හේයකන්තත් කරමුගා කෙත්තරවම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්බර කරබි මි කුත් එනා ඉලාහ මින්බර කුද්දවි කන්තත්තක කුදරත කෙත්තර අල්ලාහ් මින්බර රුහ කෙත්තර එම එතින් වත්තර කෙත්තරක කරේ ෆාන කිබෙන් ෆෙන්නා ෆාෆතකම් කෙත්තර එයම කරුම අදියම යකට එකේ ෆාන එදිමා විහුරිහා දතිතක කබ්බස් එකේ ෆාන කෙත්තර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදතෝ දරුමය එදේහා එහෙම කෙත්තරින් නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ජසා දෙපණි හිසාබෙන් නැති එහෙම යූසුෆ් අලයිහිස් සලාම්ගේ වාහකයේ සයිසවන් මිනි කරේ ෆානගේ එහුරිහා කමක කෙත්තර වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කලේ ෆාන දුනියා ආඛිරතක හේයකම් මෙතමෙදොර කොද්ද එහෙම එකෙන් කීත කුරාන අල්ලාහ් වහී කුරබනි අඉන්නක ලඅන්ත යූසුෆ් කලේ ෆාන ආඛම් අයිස්මි දන්නමනි කලේ ෆාන යූසුෆ් ගේ ෆාන හේ قال انا يوسف وهذا اخي هاكمي يوسف مهنتي من كلي فانا اخاي قد من الله علينا هر من الله سبحانه وتعالى من الترفي انه من يتقي ويصبر هم كشور كتبي من يتقي ويصبر تقوى ورمه كتر انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين එහා හිසාව අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉහ්සාන් දෙරින්ගේ අජර ගෙල්ලෙන වෙන කුරාන කෙත්ත තක්වාරුවේ කෙත්තරි වෙච්ච අල්ලාහ් බෙරුවෙති වෙන රාකන්තත් තකුන් දුරවේ දෙන් කෙත්තරි වෙච්ච මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමීහගේ කිබයකම් මුහ්සිනුගේ කිබයකම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගෙල්ලෙන වෙන කුරාන මේ අජර එම එකකින් ෆාන එලිමොන හොරියා නියමතේ මින්නතේ ලිබුගේ අස්තකි ගොතක බයා කරපා මති දෙක තක්වා වරම කෙත්තේ එහෙම මිතාග රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කරේ කොන කෙත්තේ කම් බයා කර එකලේ ෆාන්ගේ කෙත්තේ අද මිතාග වෙන වර මුහිම නුගුතාය එකලේ ෆාන මි ජලුන් නකුතුමුගේ හන්තත් අස්තු හිගාදිය මෑන සබකි අසීසුගේ අම්හෙනුගේ සෝ එහෙම සකලේ ෆාන මේ බයා මි කරපණි ما بار النسبة التي قطعنا أنهر تكابهمتم كم هذا بتاع سؤال أستو كيفان جلدنا جهون سببكي أي مفرطما
azizuga amikamarna higadiya masale kono e masale kono assujalan li masale mikale pan ishara amikamarna kantatta kawada suwala kurara keno ke pan amhenunta aittakkana ngidi amhenunta e masale abdu suwala kurara e sabaki ege fan ekama hore ke pan jare e masida e masalaga kubberi kama emihun kandele kantattaka ekani kale fan ishara gayfan ishara kare adin e fali me rasulullah sallallahu alaihi wasallam itura me hadis korabani me awun me me babuge shahidaki gayfan hadis korabani rahimallahu ala lut allah subhanahu wa taala lut gayfan rahimahullah mati me waki bardu wegen waki gotaka dua kuraka naisir maqamike kuri dua eno ana dua kor allah lut gayfan rahimahullah lut gayfan رحمه الله اما مثال الامام البخاري من جنوا فبني مهم دماغا كم كمغا هم وارد وجن دعاء اسمه مثالك رحم الله على لوط نكدين اول من كياكا اي سنه اللون بسم قامك اما الامام البخاري جنواني دعاء كي ورا حلوالي فما مقامك حلوالي فما مقامك كم دماغي ما وتينا كم بين عباراتكم دعاء قران بيه بين عباراتكم دعاء قربي اما مي دعاء تقربنا من غير اسا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي غاريهم ادي تابعين غاريهم بودت بودت इलमेरिंग ए हुरिहा इच्छके हिप्पवागी बेकनके दुआ ता गुजरे शामिल को की उफवा रसूल الله صلى الله عليه وسلم رحم الله على لوط के फान अल्लाह सुब्हानहु व तआला अहियो रहमत लबाश اما الامام البخاري मी حديث من دليل نغوني دعاء كي مي قلوالي فوا كمكي مي دعاء وربدانكم هم مقامكس واردوكين اي سبيس ادي نويسس دعاء کے مقام دعاء کی بتوگا کیدان رحم الله على لوط كفار الله رحمه الله ان كان لا يأوي الى ركن شديد اذ قال لقومه ekane gafar Allah ge rukuna not Allah ge wargadalagama tabekka ippel manike ehi terikam ke manike Allah subhanahu wa taala ge hazratum ehi terikam ge dune ekane gafar Allah rahmal labashe dinge fa ekane gafar ge bas ki Quran Allah wa ikrama illa anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid e यूथ के फान बाव के मीहन ति वेपना के वडा गनवान पदें के वाहका एक वाहका के वेगंदा बतकी यूथ के फान के गांव के मीहन नकी ए जिन गुण हिंगावे एमीहन न अदाब दे वटक अल्लाह फनु बे मने के बे करन तके इंसानन के रीति इंसान तके के सूरा एमीहन बेनु की ए कले के फान के मेहमान ना बस ए मुबा गुण हिंगा ehme egadiga denne kalen faanuge evs baarenne kalen faanuge nek evs gaatina kamge smikawge hitere vedene baaran evs kahala baarwari kam duniye wacche ko nege kale faana ehme kale faana dannawani tiwan kale faana baaru me do innamaye nuwata tiwan kale faana emme baarwari faratage kaatare kamshe eden den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko rabba faanwani فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآني إدوان فوقا إفس رسولك الله سبحانه وتعالى نفن الرمي إبيك لك باورك من ندبا माने कि एबे कले कंततोगा एकले एबे कले का एनबी का बारवर कन देवा इंसान गतरे बय को कले एबे एकले फान के कले फान माने कि ए रसूल का विलब्बा गोतकशे मी एफएस रसूल बे कले को नुफनु एमा मी हादिसा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करमनी एक फहमा हुलिहा रसूल बे कलंगे तिबेन हवारे نوت صحابي أصحاب يعني رسالة السلام بجد كلي فان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء كلي فان أصحاب كلي دفاع مان لوط عليه السلام فوق دين دورها رسول بيكرنا بيكلم के बार मत بيكلم دفاع قرآن جماعة اللوية لوط عليه السلام فوق الإمام البخاري متاعنا بحديث كنافني رحم الله على لوط الله سبحانه وتعالى لوط عليه السلام الرحمة لباشي إما ميقول دعاء كي مي بينما مقامك كنبدانك
දෙන්නදී අර බහුල දුආ කරේ එබා මාදීගේ මානා ඒකේ මානා කි මේකේ මානා කි ලෆ්සි මානා කි අල්ලාහ් රහ්මල් ලබ්බාෆියේ උත්ලිෆාන් ලෆ්සි මානා ඒකම ඒකේ මානා අන්නානි තුමායි කොත ලබ්වාෂි එමමි කොම්මේ කමකම සවන්න දුආය කුර විදාන දුආ කුරන් ජෙහෙබ එකම දිමාවාය එකම දිමා රිසාලක අවමෙන් තිබුරි තනෙග්ග මේ දිකුර කරවනි බලිමි හිකවා දිකුර කරවිජියම අවමෙන් නයින දුආ කොට අල්ලාහ් නාම හේෂිෆා අවශ්‍යිෆා දෙපාෂ මොනේ වරද්ද තිකමෙග්ග වරන් හාලුග නොත වරම් උදගුලෙග්ග උලේ මීහකෝ එනාය වාහකේ දිකුර කරේ මහරමෙන් දුආ කොට විදාන අල්ලාහ් එනා කන්ත තෆසීහ කරපාෂ මේකත් දුආ අබදුස් අල්ලාහ් ගහදතුම් එදේමයකෂේ අරගෙන පාචේ මානකි වාරිතුලගෙන් ඇස්සොයි දුආත එකන්නේ කියනම ති දුආ වලට ඒ නෝනේ හැම එකනේ දුආ කි එවර මා තනවස් බාබකේ එවර තනවස් බාබකේ එකම් බයාන් කොමට්ටක ඉමාම් අල්-බුඛාරි මතංගා මි හදීස් මි බාබු ගෙන්නවාෆා මි වනේ adin yafo imam al-bukhari gennoni din yafo aisawa gina hadis wasfota gina babata aisa miwani duaya mikama gulum hori dua kurma gulum hori babatake ekare ifan mita gennawa fa miwani ekutum din gennawa fa babaki babu an-nahiyatu min ad-du'a du'a kurmuga khalisum nangal bab du'a kurmuga khalisum nangal bab ए दुआ की ए गांडो गांडो फावा दुआ कब्बेगे दुआ एकी कहाला दुआ इजाब कुरुम मना कुरा कंततकम मस्सुने फावा तगैतरे फावा दुआ वांचन वरा साफ इखलास तेरी एकun तेरी कम एकिबाय फावा वरा तोहिर दुआ एक वांचे है एम इमाम बुखारी मिता गन्ना फा मिवनी दुआ कुरुमुगे बाई अदबता नीगे दशम मोरी बाई पावतो गस गिन्ने मठका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिन गाइसबे करिफान हदीस करबा उदुल्लाह व अंतुम मुकिनून बिल इजाबा तिबामी अल्लाह गजतबा दुआ कुरा शे यकीन कुरा हल अल्लाह इजाबा को दिबाने कमा वालमु दन्नाश अन अल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाह गाफिल वफावा मिहि की बैन अल्लाह दुआ इजाबन कुरम्माने कंदने गन्नाश एमेमा दुआ वांचन वर साफ वर तोहिर वर दुआ इजाब कुरम मना कर हुरिहा कुन तोहिर वफावा दुआ एक एम एकम बयान को मटका इमाम अल-बुखारी बिता का हदीस गन्नवा फने मिकम दलील गन्ने मटका गन्नवा फा मनी असर अब्दुर्रहमान बिन यजीद गारी अब्दुर्रहमान बिन यजीद गारी एकले फान बिता قال كان الربيع ياتي علقما يوم الجمعه अब्दुर्रहमान विदालमनी राबी बिन हुसैन वरम मा ताबी बेकल एकले फान यती अलकमा बिन कैस यौम अलजुमा अलकमा बिन कैस के अरिह कोम्मे हुकुर दुआ पडागन बेरमकी कोमा इल्मु गेनवा मी ताबी बेकल सलफुन दे बेकल जमा दीनी कंतत्व मशवरा को वाह कदक्का दीनी कंतत्त उलुम फिलवा के पने कक कियादी हद मी को तुम कोम्मे हुकुरको रबी बिन हुसैन मारन हुसैन की मसूद के वरन इस्तरी वरे वरन माय अळुबेरी ता वरत तकवार जुहुद बेरी बेकर एकने गफान अलकमा के हम हुकुरतो हम याने दीन कंतत का मेदो मशवरा को बाह कदक्का बहुत जिक्र को हदो मकोर मटका मी सलफुन के बेकलम मी जिक्र के मजलिस तका इल्मी मजलिस तक बेकलम अबिल्ले मुफद्दवा दुवस हदागे मको तो हदागे हम تم بدار وني فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إلي دين القمر كاري عبد الرحمن دار تيمان كاري فانو نتيجة إهم ميهم فنوانه بلا मी वरम वही मन गोता है मी हार एर वे करने इल्मी कंतत्व का दीनी कंकम का वाह को देखो जिक्र का मजलिस तक हाजिर मटका वे करो एबे कर मन बे कर का बावला फला मंबर मजलिस को नतिया बना फनो मिहार बना फिया वरफ सेवा मिहार बना फिया अमा मैसेज को लागे बस मी तनगे मी मजलिस को एक हदा करते नतीजा बुलारस्ते नो जेन मी फोन मा का मिहार एरबा मजली होगा मिया को नतीजा
ඒනා කාර්යයෙන් මේ ෆෝනවනි ඒක සාබන් ගුළුන්තබස් වරකට වෙගෙන්දේ ඒවා දේ ෆර්දුන්ගේ දෙමිදු අහෝ අන්තකම්ගේ ගුළුන්තබස් ඒවා ගායම වෙගෙන්දේ මිහාර මෙසමාන බලාෆියා දිමි මා ෆසීහ කම විදාලවනි තිමන්න එතාංග නැතියාම එහෙම් මිහම් ෆෝනවානේ බල එහෙම් මිහම් ෆෝනවානේ ෆජා මරරතන් වලස්තු සම්ම ඉෆාරිකා මිගොතන් මුකුරුදු වහිගා ربيع بن خثيم على كما غير كارين غاتنا كليفان نتيجه ميك فونوي ربا جيجا استمان كليفان نتي ديم استمان كليفان نتي فلقيني القما دم ميك ولو بتريغا تمان كليفان القما دماج القما دماج مجدي هو تريه من علم ورين ترين بكري ربيع بن خثيم كيس بولو عبد الرحمن كيس بولو مري القما كيس بولو مستابي بكري بڑے මේකෙන් ජමා වනිදී නිකන් කමාවු වාක දක්කා දක්වා වලකම් ඉතුරුකම් අබ්බාතම කොරමට්ටක නිකොත මීහ කුනෙති ජියා ඉතාලට තිම කලිෆෝන් තිය ෆොනෝවයි බල අරබි ඉබ්න් හුසයින් ෆොනෝවයි තිම කලිෆෝන් බල මීහ ෆොනෝවි රුබ දුහ කුනෙති මීහ නෙත්තුව හොගා තිම කලිෆෝන් දිමාවි අල්කමාය وقال لي دين අල්කමා වබතුන් ඒ මජ්ලි හොගා හිගාදිය කමෙක් වාක දිකරකන ෂෞබු දිකර වාගත चौगोरी करवा होता मियां मजली है फायतु भी मार बोलुच्चे के तिफायतु एकाले को तक विदालवनी قال لي الم ترى ما جاء به الربيع अरे फाना का नेगे ही रबी मजली होगा कि याद मा नेगे ने तम यागे मस्तो नहीं नेगे ने बस चौगोरी करवा होता कम में ये मजली होगा रबी देख की वहां के करे फाना एगे नेगे ही इनको तस्वाद करो قال الم ترى اكثر ذي विदालवनी එකලේ ගුෆාන විදාලයි ස්වරමී අල්මන්ගේ මේ බාබා ගොළම් හොරි බෑ අලම් තර රබීዕ ඉබ්න් හුසයින් විදාලවියේ අලම් තර අක්සර මා යදු الناس තන්නාෂේ නියදු බරක්කින මිහුන් ගිනකින් දුවා කරේ වමා අකල්ල ඉජාබත එකමකු එමිහුන් ගෙතරේ මතු මිහික දුවා ඉජාබ එමිහුන් ගෙතරේ මතු මිහික දුවා ඉජාබ නිකම්බලා මේ තාබී වේ කරන සමාන දුවා කරේ ताबी बेकन के जमान गवाह का कहनी बेकन विदालवनी हाद दुआए के मिहु मेकुरानी कम हाद मद दुआए के इजाब मिवनी हाद मद दुआए के भी इजाब वनी قال وما قال अदंगे फविदालवनी ذلك ان الله لا يقبل दंगे फविदालवनी रबी बिन हुसैन विदालविये ذلك ان الله لا يقبل الا الناخله من الدعاء اي الله سبحانه وتعالى اجابه كتبي والطاهر صاف دعاء قلت اوليس قال ذلك عبد الله مهم مشوره من علم دينك كم دتمنى دنمي عبد الرحمن القما غيركم دنوني تباهك عبد الله بن مسعود كياد فافن ہے عبد الله بن مسعود اے صحابی بکر تابعی بکر بکر කාරි අරගෙන ඉල්මු ගෙන වඩාගෙන විදාලවනි මේ අබ්දුල්ලාහ් බින් මස්ඌද් විදාලෆම බහින් නොහේ දෙන් අල්කමා විදා මා قال وما قال ठीक है अब्दुल्लाह विदाल قلت قال عبد الله تمنى بني है अब्दुल्लाह विदाल फवनी لا يسمع الله من مسمع الله سبحانه وتعالى السبب لمغنمان يعني كلا سبحانه وتعالى السبب على دماء القرآن إله سبحانه وتعالى السبب نحن هرم نكيل سمع الله لمن حمد حمد كوري ألاغ حمد أدو الله يسمي لا يسمع الله السبب لمغنمان مسمع كدواء مسمع كي إنا دعاء قرآن ريهن إنا دكو متك أدو متك دعاء قرآن إنا دعاء قرآن මත මිසාරක එන දුවා කුරා අඩ අනකහන් ඉවාර දක්කාන මට්ටක නිෆද මේ දුවා වජා කුර්බානේ වලා මින් මුරායි දෙක්කු මට්ටක දුවා කුරා එන දුවා කුරා මිහිකන් දෙක්කු මට්ටක අඩ නොයිවාවස් ඒ දෙක්කුන් තෙරික මට්ටක දුවා කුරා මිහගේ දුවා වලා ලායිබ් කුලිවරකින් හදාගෙන දුවා කුමා නිෆද දුවා අල්ලාහ් ඉජාබ කුර්බානේ ඉල්ලා දායින් දා යස්බුතු මින් ඛල්බිහි එනාගේ හිතුගා සාබිතව ෆොයි හිතා හිතුන් එනා කුරි දුවා මෙනි අල්ලාහ් إجابة نقرأ بمانه قال دم بدالنا فذكر علقمة دين علقمة بدالنا نعم هاي كتير عبد الله ذكي هم عبد الله كتير ربيع بن خثيم هم ربيع بن خثيم مجنا عبارات كي مي ربيع بن خثيم के रसूल के सोती साफ खालिस दुआ में अल्लाह जाम करता है عبد الله के मिबाहम इस्तिंबात करता
Abdullah ke mibahu ke mafhum mukhalafan mata idikolo maana ki ei mීගෙන් එක්කස් කමෙන් හොරගෙන දුවා ඉජාබත කරේ එහෙම මේක ඉදිකොළ මානේ කි මිකන්තත් නෙස් සාෆ් දුවා එක අල්ලාහ් ඉජාබත දෙනවා එහෙම බෙගෙන රබී ඉබ්න් හුසෛන් විදාවන සාෆ් දුවා එක අල්ලාහ් ඉජාබත දෙනවා අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් මස්ඌද් විදාලා ෆරණි එක්කස් දෙක්කොන් තෙරකම නැති අඩු ඉවමෙන් නැති එමාන කියන අය කුරිකන්ත දුවා එහෙම හුන්න අඩු ඉබාගතන්නකො කුලිවර කන්න හදා මිකන්තත් මිහිරි දුවා ඉජාබත පුර මනා කුරා මිකහල් කන්තත් නොකො කුරා දුවා එක අල්ලාහ් අස්සවඩේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉජාබත දෙපන් එහෙම රබී ඉබ්න් හුසෛන් විදාවන තෝහිර දුවා එකේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉජාබත දෙන එහෙම ඉමාම් අල් බුඛාරි විතාගා ෆට්ටමණි දෙම් විදි විදික මෙන්නනි දුආ කුරුමා ගොඩම් හොරි දුආග අදබතකා ගොඩම් හොරි බාබුතකේ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් අමෙන් දෙම් අන්න හෆ්තායිග දෙම් මිහොරි බාබුත කියානි දුආ ගොඩම් හොරි වරන් මොහි බාබුතකේ දෙම් විදිකෙන් බේර හස්ප දුආ කුරුමුගේ අදබතකා ගොඩම් හොරි එහෙම දුආ කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මන්නකි යෝබසා යෝබස් කබූල් කුරා බයිකම්ගා මිෆදරිවති අදබතා ලිවිගනේ යන් අමලි කුරම තෞෆීක් ලිෆාවා බයිකම්ගා ලෙබුම් වආඛිරු දවානා الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته